لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ام گشتین حدیث و نزده و درس و برید و ما روایتک خواند ابرو که اگر خود حسیتن دی تمام یوی خینین و پیغمبر خود صلی الله علیه و سلم بجیتن احفظ الله تجده امامك. پیغمبر خود صلی الله علیه و سلم بجیتن تو خود تعالی پارزه دی رب العالمین البره یا خوبینی و زانات بجن او هنیه که تو دین خود تعالی پارزی و تو سنور خدای مازن نبازینی و او تشتی رب العالمینی امر پیلتاکیری تو اوانو بکی و او تشتی رب العالمینی نهیاتاکیری تو خوش بدهی پوش آهو صدی تو خود تعالی پارزی بشتی هنگی تجده امامك تو دی خود تعالی البره خوبینی یعنی دی تو بینی رب العالمینی یه درگه التفتیتن و یه خوشیتینی تریکاته و شولتا و کارتا سهل بن و هر شولکا دست هفته جبر کتا دین خود تعالی یه پارستی و تا سنورت رب العالمینی نبازانده تو دی بینی رب العالمینی همی درگه التفت کتن و تو دی بچوفی خوبینی که رب العالمینی یه هادی کاریاتت کتن همی شولکی دا که اوهنه گلک جرامه یادیتی که هرگاه وکا مروفی خدمت اسلام و پاکش کر بیتن یان جیه مروفی او کر بیتن و که رب العالمینی گوتی رب العالمین دیش همی رخواه درگهت خیر و برکت المروفی وکتن. بشتی اینگی پیغمبر خودی صلی الله علیه و سلم گوت تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة. پیغمبری صلی الله علیه و سلم گوتی تو خود تعالی بنیاسه برفرهیه یعنی وقتی که رب العالمین نعمت گل تاکیر تو بزان اوانش دف رب العالمینیه رب العالمینی مال دنیا داده تو صدقه پی بکه رب العالمینی نعمت گل تاکیر هاری کاری خلکی بکه هر تشتکی تپی چی بو برانبر مسلمانات برفرهیه داد تو تخصیریه نکه و تو خود تعالیش بیر نکه و تو اوی حالت هنی وان نعمت تنی بزفرینه و برخ رب العالمینی و تو بزانه او نعمت هنی و برفرهیه هنیش دف رب العالمینیه وصوتو دی رب العالمینی نیاسید برفرهیه دا نکو وقتی رب العالمینی نعمت گل مکر ام خود تعالیش بیر کین و فقیر و هجاراش بیر کین و نظنین که برفرهیه هنیش دف رب العالمینیه نخیر بيتن أبي برفرها يهنيدا تو رب العالمين بنياسي يعرفك في الشدة بشتين رب العالمين دي تنياسي تو دي هدي كارياتاكي تن برطنقافيه دا جيانا دنياي همي حالتي تدا هاي برفرهيات دا هاي طنقافيات دا هاي مجبوريات دا هاي رب العالمين دي مروفي بات همي مراحل جياني چندی آجانه وگی پیغمبر خودی صلی الله علیه و سلم بیشتن دور برفرهیه دا خود تعالی بنیاسه رب العالمین دی طنقافیه دا تنیاسی تو دی هدی کاریاته کدن او هنی نعمت رب العالمینیه اوش بر هندی پیغمبر خودی صلی الله علیه و سلم یا وان کسی وان تشتی تنینیشا عبدالله کار عباسی دادن واعلم انما اخطاك لم يكن ليصيبك بس اینگی پیغمبر خودی صلی الله علیه و سلم گود او تشتيكو نجهشتيته او تشتيكو نيته بيتن ندبو بجهيتته وببيت رزقته او هني قدر خود تعالى هر تشتكي رب العالمين نكر بيت رزقته بزانه بوتا نبويا وخيرتيوت او هني دا هي ورب العالمين يمتحان بتتكتن وجه هر تشتكي كوها طريقته تو تدفيتن شكرا نعمت رب العالمين يبكي وصبرير سر مصيبتي تبكيشي او هني خوشي الدنيا كتب او هني راضي بي وانما اصابك لم يكن ليخطئك او تشتكي رب العالمين دايته ورزقته وجهستيته ندبو نجهيتته لابد بيتم جهيتته ويتايا سبارك رب العالمين اللوح المحفوظ ده يا نبي سوي ابتشتهني يتايا ودي جهيتته ندبو نجهيتته دي فجأة
الفيري ديار بيتن كسي مسلمان أفو هني بهنوي فرد بيتن كو بوري بقدر رب العالمين هبيتن ويرازي بيتن بويا وكو رب العالمين بوي نفساي وصا دي مرتاح ترين كس بيتن وصا دي جياناوي جالك يا خوش بيتن بشتينجي پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم قلت واعلم أن النصر مع الصبر وتو بزانا هنديكو سركفتنا يادگل صبري يادگل هنديكو تو آرام بگیری يادگل آرام گرتنه يعني هرگاه وکا تا کارک کر تا شولک کر تا عبادتک کر ویتن تو سروان تشتیتنه صبر بکشی و تو یه بین فرح بی هرگاه وکا تو کسی که بین فرح بوی ویگاف که سرکفتن بوده او کسی که حیات خدا سرکفتنتینن اوان اوید که صبر کشی و تحمل کری و هرگاه وکا دل سر شولت خوی الدنیای یانجی سر عبادتی صبر کشی والله تو دی سرکفتنه اینی هذا حديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم بشتينجي قود وأن الفرج مع الكرب هنديكو فرهيو برفرهينا يدقل برطانجي يعني هرقوفك رب العالمين برطانجيك دوتا بزانا رب العالمين دي بالفرهيجي داتتا ودي برفرهيجي داتتا وتو أبد بيزور نبا وتو تحمله خو صبره خوش داس نادا نخير رب العالمين تهي ودي درجيه برفرهيل تفاكتن ودي رب العالمين هوري كوريا تاكتن أفي بردانجي هني بزانا پیغمبري صلى الله عليه وسلم يقولي برفرهيو ديال هي وأن مع العسر يسرا وبتأكيدي قال نخوشي وبرطانجوفيه سهل يا هي ورب العالمين دي هوري كوريا تاكتن وبشتيكو تزحمت كيشا رب العالمين دي نعمت ديالتكت ودي كاري تلبرت بصانه اخيتن يعني هرقاوكا تو كفتيت حالتك نخوش ويب زحمت دا بصانا بشتينجي رب العالمين ديال سرت سهل كتن تو كفتي مصيبتك بشتينجي رب العالمين دي جالك خوشيادتتا والفيتن فيري بما ديار بيتن ويكي زانات بيجن افا هنينين قدامي كتا نخوشيك ديت بشتينجي تو بيجي دي خوشيك بو متشي بيتو جورك ودي نخوشينا نخير وصانينا قدر رب العالمين زانات بيجن هرقا وقتا نخوشي ديت رب العالمين يتدبيني تو دي جالك خوشيا بشتينجي داتتا وتو نبيجا بو افا من خوشي برن فيجا سرا نخوشيا يا نخير قدر رب العالمين افا يدبيشتن پیغمبر خود صلى الله عليه وسلم يديار كتو يدبيجتن جال نخوشي خوشيا هي هرقا وكا برطانجي كفتر ريكوتا رب العالمين تي هيو ديل سرتا سهل كتن ودفيدن اهو صامت حياتي دو بجين هرقا وكا ام كفتنا برطانجي ام زانين ما خدايكي هي كودي هوري كاريو ما كتن وديل سر ما سهل كتن هطوفير بلو بس بيتن لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال